muraho bantu banjye ni Moses nanone ya kuri Modiambo TV nkaba mbazana VPN iri gukora y'ubuntu kabisa y'abantu bayita Sky VPN imeze neza irakora iruzungu y'abantu kabisa nucikwe kandi ndanabibutsa ko iri gukora kuri iPhone na Android. Yes, ngiye kwereka ukuntu uyikoresha. Ubwo wajya muri Play Store yawe uyidownloading, dore ni iyi ngiyi. Sky VPN ikora neza cyane, iraguruka irihuta, urumva ikora kuri Android n'abantu bakoresha iPhone naho irakora kuri simcard zose nta kibazo. Yes, twagiye. Iyi ni Modiambo TV, niyo yigakora subscribe, like, share and comment bitewe no kurayibona ngo uratubwira. Yes, ubwo abantu bakora subscribe mumenye ko muyikora kugira ngo n'ama video yose tubakorera mujye muyabona mu gihe bazaniye VPN nshyashya gukora. Murabona sasa ko itarakora, ubwo mwajyamo hano nsubira inyuma mbereke, mwajyamo hano mu selecting igiye gushaka, then ubwo ngewe reka mitemo nahisemo Canada, ubwo ushaka wahitamo na state na United States nta kibazo. Ubwo usubira inyuma urabona hano hejuru handitse ama ad. Yes, ubwo urajyaho uko ngene nakoze ama ad, ikiringo ad no kugira ngo baguhe, urabona ko nece itano plus yakoraga no kugira ngo baguhe igihe, then ubwo ahita ukanda. Yes, urabona ko hari kuza ngo get premium traffic megabyte 25 urabona ko bitandukanye. Yes, ubwo urakandaho aho ushobora twandike hano, ahita ukora kuri check now. Ukabona ko kubwa waiting, none kubwa waiting urabona akantu ko loading ads. Okay, ahita haza baduha amasegonda, urabona ko ari amasegonda arimwe. Okay, tugereza. Ubwo sasa abona ko bari kumbwira ko bamaye megabyte, ubwo nahita nsubira inyuma. Ubwo mu gusubira inyuma urabona ko ari gate ndazifata no kuri gate. Ubwo negereze urabona ko bazimaye, urabona hano bazimaye. Yes, ubwo mpita nsubira inyuma. Mu gusubira inyuma murabona ko ndazatse mitajya kuri gate, ubona ko congratulation. Yes, urabona ko bamaye ngo text watching our video. Bamaye megabyte, ubwo nahita nayasubireho, gusubiraho kanagereze ka video kaveho, ubundi twongeye tukoreshe VPN yacu. Irakora neza, ndaje mu testing tujye no kuri YouTube turebe. Irakora neza, we wantu dufite megabyte nta kibazo na kimwe. Nize kumubona ita Sky VPN. Okay, ubwo twasubiye inyuma sasa. Okay, noneho ubwo ndahita tuza hehe hano kuri connecting tuzaho, murabona ahita iba connecting. Negereze akatagereze ko nagetinze megabyte. Yes, murabona ko isi ba connected. Yes, niwe connected sasa. Ubwo let's go to check YouTube. Okay, twagiye sasa. Irihuta cyane kabisa. Yategwa na network, none urabona ko iri gukora neza. Urabona na visage ya YouTube ukuntu igaragara irahindutse. Urabona ko mutajyanda babeshye do. Visage ya YouTube urabona ko isi hinduka kubera ko ariyo ndi gukoresha. Irakora neza, birizewe. Urabona ko iratandukanye, visage irahindutse, ntabwo cyo YouTube bisanzwe isa niko iyo yigenera. Yes, ubwo dore ngiyi ni kuyikoresha YouTube. Ngiye kuri my channel, urabona ko iri kurodinga neza. Yes, ubwo nakambashishikariza nanabereka yaboneka niba wakoze video kora subscribe kuri ino channel Modiambo TV. Mabona ukuntu yanditse, ugiye kuri subscribe, ntabwo ari ikintu gikaze.
okay, nujya kuri subscribe ubwo niba wayikunze kuri like nyinshi muziduhe kabisa, ubwo natwe tugiye gukorera ama video menshi mu VPN menshi akora. Murakoze kandi ubwo turi kumwe, asante.